Segi dua tilu. Tolong saya gebeak. Ya, cek eta tadi. Mak, eutna abotnya. Ulah seri, abot seri. Tahan. Abot, emang naon eta. Aduh, anggur merah si emak. Anggur merah. Ki, mana? Saya orangnya tadi mah. Seri masuk refleks kita. Ya kieu. Tah, maki kemlong ka kemel. Ka kitu, ya kieu. Melong kemel. Hiji ngomong mah, kemel ngomong mah. Sak. Wuru. Kieu. Terimalah gitu. Terimalah kitu gua. Hiji dua tilu. Terimalah pujian hatiku. 2 kuntung bunga ini. Tah, meski maki kieu, langsung maki kana bau kemel. Oh, kira mah kejo di bawah tuh. Kemel. Kejo di bawah. Betapa kamu dambaan hatiku yang paling dalam. Terimalah bunga ini, Mak. Gampang langsung hari ini. Ih, si mana? Kak, ya kumaha ya? Si emang sekuatan ya, Bang. Masih kak banget. Itu dia ya. Jancok.